Prince also said man boni NPP headquarters na yankwa so ra lunch matin wa wie ora kodopoko wa wie na mampani abede akiraba ana de ne ekoso Prince oti enka yemo ha NPP party headquarters ho kosei fo a womo aba ene empenifo ewo NPP amanyoko no vetium kodopoko de ana mutie yi Alan Kojo Chremantin enso ede ne vetin aba wiye abro ne Adom News Central for twetwe nkomo no de tudwa se vetin of fam no na bibia eye kama enam se ono de we enye de toso baako a wo ba sa vetin wakobida into ono du ono hu se na efo ede ma no wo de tudwa se wono de okohye ne campaign ase ewo Greater Accra nyame yadoma eye free echina ye ne mokasei ye nyanentie se enchebia no vice president Mahamadu Bawumia enso ebepiem ewa ha na ono nso aba vetin no yehu se ne manfo a womo eta ne chi bi supporters bi aba bepiem ewa ha womo ehihye eye womo t-shirt bi FOB na chese Friends of Bawumia. It is possible any de keka security men a womo nso ahihye ye DMB a ya tro ewo womo jacket mu enso wa ha womo enso na ebehwe kwan mu se ne eye vice president ebepiem wa ha bibia ebekoso kama ye ne eye mamifo bi edi nkomo momame wa ha Adom Trotro so nie ye hu se mo wa ha mo twen vice president na de enti na mo de mahoden ebeta nechi me da se de enti de ahoden ebeta vice president echi no wo ye nipa bi a ahobrase su bi ewoni mu no amma ye kra kondo se ebedi nechi abreni na enunti na amma ya fa ye ho free kwantenten ebinu fra Ashanti region binu free Cape Coast ya ba begina ha ye de beta nechi yo Adom TV awie ye chechiabu it is possible for ne chechiamu ne ye gina ha ne ye pese ye ka kire amanfo nyina ne se ye papa Dr. Mahmoud Bawumia ne a oni metu otu no ene ye de ni gina etu ano ye nim se otuo yi obetimi ato nti ye de ni gina ano no ye nim se black the 8 no obi en ho betimi black the 8 no except Dr. Mahmoud Bawumia nti na man na ya bo na chi efise okwa asori a ema na ema asori ba ema so na gu asori nti ema ta na kire ye nim se nkunim de aya ne dia anopai metie etiefo mesachia president ne vice president bam baby fra Ashanti region free SHS minim esua o me papa vice mu sa adwuma na obetimi aye so watimi aboa president ne na yanwuma so a ama digital system abaso na wakọ court na watimi kodi nkunim ama NPP dia awia ya ba ya ye beta na chi say it is possible no ebe ya adwuma na free SHS no empanimfo ne de na ye bekọ no wono so baba be hyebu kna na wabema Ghana ayede Ghana afa ne ntoma pa fra na nkunim de aye Ghana de ntine ne ye fra Ashanti region ebebo ni chidom mo expectation is say ene okoveti ni mo obedi nkunim ana na ma bekoyi ene mom de ye wogide we am 17 de we number 1 onu ni bibia mu no we number 1 vice kon be fa so be kasa ene na ho brasie nti number 1 de 13 mo na bedi nkunim ye ni mi dada so obedi nkunim alright ene omanfo a wo nso eye abambofo a wo nso ye hu se omo jacket mu ya chocho security DMB ewa ha DMB ni achocho mom ni mame hwe wani mu DMB ni achocho good boys DMB ye bisa se mu ni na hwe jacket a hyemu ya cho DMB good boys security for Bawumia de ntina mo dress say ye no ma wo ye say no most of us we are delegates and ye nyina ya kan ho abomu say Dr. Mahmoud Bawumia no election okọ no eni kwan say gina wo saa o say delegate we dey adwin bomu ne support ne strength ne security say ba baby obekọ bia no ne ho bete I say beti amani so but can't be in adwuma no sebe ma police for nko national security o say so kan ho bomu as a delegate ne etime boa Dr. Mahmoud Bawumia cause nipa no na ne wote tie prince obi be kwa kwa ne ufin and obi kwa kwa ne ufin wo baby ene obi nso say Dr. Mahmoud Bawumia wo ho na opese wo ye ade rof e beti akrache to obu ase papa no ba ne wote nti menya ade bone a enko say ni din. That's what we stand for. We are majority are delegates. All of us. Signal na clear. Achi nyina na ya join because of the good work Bawumia or vision or my delegate ni na yesi the Bawumia na eko
yasem sa pepepe BNA for but ya no English amount from for yen so ho na ye free ayaba. We support the candidature of Dr. Mahmoud Bawumia obema wa ho brase owo nkabom wasua ne nsa hohoro nti onim panifo na edi otumi ne Christopher gro otimi ni nkramofo gro mo amon kwasore mo join religion bia nso otimi ni obi agro oye unifier osan ye performer oye highly disciplined ento no no obi a yes ya tanachi ebeye ye sabe what the vice president pen the second term mu no way ento obi ani ho a war race ni mu a ni experience edru ni level enti ni ya tanachi a na sefata ofata oni madwuma no obetumi aya abroso enu ntini ye wo ha ye support no into Dr. Bawumia all the way na ye hwe aha metwamfoni ye wo eye party office wo kokomlemle no a kire wa obon se aha eye din ye hwe aha obon se bi mu so tonton eye NPP ho eniema wo hwe duku ena sensen o t-shirt ana wo hwe efom wo so a eche ene chain mpaboa womu tontoni nina ewa ha ntino na je se omanfo kakra so aba begu ha womu nso eba behwe de ekoso ewa ha mo nso no mo beta obi echi ana ipatran ye beja obi wa ha ho na mbeja na okay nipa mi de minim ni din na ebi mo nso abegina mpacho mo nso mo ye party support womanfo enso abegu ha womu nso womo eba beta obi echi na womo ntimi enkyere nipa womo eba beta n'echi no womo aba begu a enti no ne enemo kase enipa bi mu nso etete ansentwofo na kyese party office ni na mo hwe kwan a metwa yi mfoni no ekwan no ene da ho a ahanom cars ne pakepake soro enti ye hwe de omo awie vet na ha na omo bepie e de free enti Kojopoku samre a menemo kase de ono ehye office ho a womo ebisa ne nsemfo abaako mienu a ono nso epie mu na de ebepie mu no ye de bema ya hwefo ene etiefo enti enne Adom Trotro bebi etwegu mu e de bra no eye NPP womo party officer wo kokomlemle ene me na medi mate e wo car nim se car na eye ma mate ne egiso se awe